Hei hi Akashvani Aizawl ani Chanchinthar achiar tu sil mun sange Chief Minister Thar Pulal du Oman anro chun tur chu budget ning noi ni wangin financial year thar lo thleng tur chu in song nge na kumatan an mangphot don ti asoi Chief Minister ta na lak lo ni nuwa Pulal du Oman sakor tui chun tongtai Bethel Camping Center atlo ngal President Draupadi Murmu in Nimin Khan New Delhi Rashtrapati Bhavana National le International Ramtan chuak in fiam mi te akom Chief Minister Thar Pulal du Oman an ro chun tur chu budget ning noi mai ania wangin financial year thar lo thleng tur chu year of consolidation in song he na kumatan an mangphot don ti asoi Nimin Khan Sarkar thar laglu zwa Pulal du Oman chuan Ras Bhavan Darbar Hola thuthar thedar tu te koma ni za chung an Sarkar malak dan tur puang ani Pulal du Oman chuan Sarkar thar an din atanga kum khat chung chumi puinan mani din mun siam thatna hunatan pe thei se du thuasoya project lian le thilpoi mo te kum khat chung chuan an ti rum theidon lawati Ni zalo tur chung hian kutna thok tu te thlai thar so thing ayeng marcha le mun phia te chu an minimum rating an leidon ati a Chief Minister le MLA 10 4th grade an nei thei chin ti thlem chu an malak na ma saber tur ni thuasoya CM in ompui pariat an nei thei chu Paliati nyamani dona Minister ten ompui pali an nei thin chu pahniati nyam turni in MLA in pahni an nei thin chu pakhata ti tlem turani thua soibok Chief Minister hian Minister te lir thei calls theizat po ti tlemani tur thua soya Chief Minister te tan lir thei thar an leidon lova Minister kalte man lai chu thato kan sha thule MLA te kar le sak thin ti topani tur thua soibok Chief Minister Thar chuan aikal la zongzong tele mani post lova ommek zongzong te chu January thalal ma in reporta justification nen an thelu chu resource mobilization committee in an endik don ti asoiboka tu lova Sarkar sum sen na endik ani theinan department zongzong in January tharal ma in functioning and non-functioning asset an nei zongzong thelu turati anni thua soya work order issue to na lo chan to chu cancel ani lo tur thule work order issue to na la chan lo chu stay ngal tur ni thua soi corruption chung changa lokayak ta chu thwam that andu thu soin tundin hmuna ero thwam chakchi ani nge ni lo en fia phot ani dona ti a monitoring committee din ani tur thule Sarkar le ZPM chawin an endik don lova zawrami pui zongzong ayo an kim dona recognized party tin atangin pakhat theu NGOs MKH MPF atangin an tildon thua soiba ka chung te chuan ram project endik tua an chang don ti asoi Pulal du Oman chuan Finance Department a SCDP tan chengbai bel cheza somnga da thatani a hi thule ma chu khoi chet an tum lo ati a Minister tin te chu an department chan theu an enkol dan tur road map pek vek an ni tur thule chu Mizo zui chuan atla chop ni lovin policy an lo duan to mangin an department chan theu an enkol don ti asoini Chief Minister chuan Resource Mobilization Committee an din tur thole chumi tan chuan inren chem dan summan ti tlem dan tur le manpower assessment an man don thute chuta chuan Minister ten ma an shrai don ni in asoya Chief Minister chuan State Marketing Board din ani tur thu soiboka thlaithar le ani tur thole vegetable supply chain te thlaithar processing skill development le akai noi dang tenen he marketing board hian ma an la don ati Boundary Committee po din antuma heta hian mi pui ayo akim thei angber telna turan duangang MSSSB le SCDP board chia ngal antuma Recognized Resource Mobilization Department board po chia ngal tur ani thu asoibok Nimina Chief Minister Tana Laklo ani zo nu in Chief Minister Thar Pulal du Oman chuan Rush Bhavana tingin sakor tui chhuna tongtai Bethel Camping Center TBCC apan ngala he camping center enkol tu tere damlo enkol lai mi zariat somrukten chung in khom an lo buat sai sak he in khoma hian thu soin Pulal du Oman chuan Chief Minister Tana Laklo ani nuwa mani in po tlo lova he mun atlo chan chu he center le an pui enkol nate an ngai poimo wanga ni ti a zule rui hlola ka thalai te hum him an ni theinan Sarkar chuan thei to pachwa don ati Mizoram home omte jail tele center shang te chu swala ka filim nan chawa manglova filim to nuwa Aizawl na le thiam na hlutak tak mu chwa na mun atana buat se poimo ti soin rui hlola ka filim ma se
engma tho tu le ti tur nei zui le si lo chuan rui hlo a bok tluk le ol a chu wang chuan center thok tu te le sarkar an tang ho zelang ati in khom hi TBCC din tu puti ti zo ming thangana kai shwaya chief minister tharin laklu anni nu loka atlo ngala wangin lom thu soya antan chuan thengil thei to lo tur ni chin chha tla ka ni ati TBCC a hian din tu puti ti zo ming thangale anupui PKL mangai zwali ba ka thok tu mi pa pakhat le mei chia pakhat an oma tuna hian rui hlo wang har satna tok dam lo mi zariat somruk an om me ka ni Aizawl District Horticulture Office Bultumin Horticulture Department Farmers Training Hall Aizawl din tharvenga nimin khan Horticulture Fair buat sayani a heta hian pangpar theile thlaite inti siak na nei ba ka lo nei tu te thlai thar chwale theite man zo ka shal chwa ani Ferry Aizawl DAO puwanel rat namte ne ahonga DAO chuan Horticulture Department Aizawl in Fair kam exhibition an buat sai thei tu zlom omati thule hei hian pangpar ching tu te le lo nei tu te tan phurna na sajok asiam saka be sei ti asoyani Horticulture Fair kam exhibition buat sai hian flower show a mi somli pariat theya mi pasari thlaya mi somni pali an vain mi somsari pakwa antel theni Kolasip District Task Force on Immunization le Kolasip District TB Forum chu an chairman Kolasip District Borsa Pujon LT Sanga Havin Kolasip DC Conference Hall Nimin Khan and Tukom Heuna Hian Health Department thoktu te Education Women and Child Development LAD RD le INPR Department IOT NGO le MJA IOT le TB Champion te an telani Hehuna hian shidan na mga ven theinat na shang wanga thi anom to lo na ngorle zwala malak na intensified mission Indra Danush 5.0 Noaya malak na report pek ni in kumin August le November in cards hungin Kolasip District hunga September pali Noaya mun kwa no pangpanga shwa no pangkum nga hnuai lam le nu nau pai te hna shidan na pek be pui thlak ani thu tarlan ani a no pangkum khat hnuai lam target zathum som pariata zanhi somriat panga shidan na pek ni in kum khata tanga kum ni in car target za somnga pakhata somriat panga le kum ni atanga kum nga in car target za som ni a somnga pali shidan na pek ani a raipwar shidan na pek target somkwa pali nei ani a raipwar za som pakwa chu shidan na pek ani Ehuna hian na kum World TB Day March ni somni palia TB omlo na khwa lo man sem turatan Kolasip District chunga khotam the ang ber TB free village puan ani theina na malak na kalpui mek chungchang soi ho ni boka TB free village ni tur hian kum khat sungin kho khata mishing chengza ta zirin mi sang khat zel mi som tung thum tal endik tur ni in mi sang khat zel TB ve nem nge mi pakhat ai tam ani tur ni lova TB ve en kol hlotlin za somriat panga ai sang tur ni in TB ve ti chuan NPY le nikshei mitra chanpuina andong nge atol boka hengte na shang atang hian tun din hmuna Kolasip District chunga TB free village ni thei tur khosom panga ala omani Chanchinthar hi Akashvani Aizawl changa puan ani Mizoram Consumers Union Annual General Meeting sangni somni pathum avoi somni parokna chunimin khan Aizawl Central Waime Hall tuikwa tlanga nei ania MCU Annual General Meeting sangni somni pathum hi Information and Public Relations Minister Dr. Vandal Thana Advisor MCU Headquarters chuan ahman puyani INPR Minister Dr. Vandal Thana chuan Consumer Union chumi puite dikna le chanwo hum khala veng him tu ani atia MC wa thei top chwa lo tel thin to thule Annual General Meeting a te alo tel ve thin to thu atar langa MCU chu consumer data na thokzel tura fuin headquarters le branch tin te chu an poimo dana in chen vek thu soya LPG home delivery kalpuyani theina na thei top chwa ma lola ka tum thule assembly house a au chwa pui tum thu te soin MCU malak na atolanga thop zel tum thu asoyani tu choi tu dang pulal mon sang ral te joint director food civil supplies and consumer affairs chuan consumer forum le activist te chu mi puinol puita na ding an digna chanwo hum hal saktu ra din ani thu soya Mizoram dung twana consumer rights awareness annei chave thokhada ma se shat na ringot chuan consumer rights ken ko konga mason na du angin ala thleng tok lova consumer te anlo hwai sen zwal theinan consumer activist te thei top chwa turin afui ani President Draupadi Murmu in Nimin Khan New Delhi Rashtrapati Bhavana National and International Ramtan chhuak infia mi te akom pi Murmu chuan infia mi in pek ni le theina te
lom omati thua soya infiam na khovela India ming timoi tu te annia anin pek na chu an mi maltan cha unilovin India mi zongzong te ta da ni atia kumsang ni somni pali Paris Olympic le Paralympic nei tura India mi puite an chungan mi te fut thup don ani ati Chanchinthar puanti top mai na tlang pui Chief Minister Tharpulal Doman anro chun tur chu budget ning noi ani wangin financial year thar lo thleng tur chu in so nge na kumatan an mangphot don ti asoi Chief Minister ta na laklu ani nuwa Pulal Doman sakor tui chhuna tangtrai Bethel Camping Center atlo ngal President Draupadi Murmu in Nimin Khan New Delhi Rashtrapati Bhavana National le International ramtana chuak infiam mi te akom chuti zong chu Chanchinthar gan puan thei chu ani